Akan why Akan why say Bibri was Asanteman you. Opanyini wadaroma ye mwakwa ba ebe NYANSAPO kasa mfonyini so. Ebru katache. Wadaroma na umpom te sei. Impom de Nyankopon adom ho ye. Wadaroma mene mahwefo ene metiefo ani beje se yebehu din sabia ko to dibre bi wo honma na wo de api so de amaye. Pacho ye frame ohena na amu baafo asibe. Ameye sebe santehene ena na epo. Na sebe misaye sebe otekoko so okro bia santo kotoko ene na ho preni. Ansa na obehya ase no. Mamenwum na afi yemfa nkanya ye ho na yenwuram. Odo no okwajane ye hunu bibio ene wae dodo kwajane. Odo no okwajane ye hunu bibio ene wae dodo kwajane otu echampo akwasi odo no wo kwajane ye hunu bibio ene wae wo kwajane otu echampo akwasi odo no wo kwajane asma be fie no wae wo kwajane emre uwae okopre kwempre okopre si akwa na nsuo ira na msufre no de hye nsuo mampene mansa mesa bi minum yo na menya mansa odufi kokko ya nkrabe meda woni medidi o bo aye ya bewe bo aye nana se tutue ya da woni yedidi o subi antwedu na kumase ni ba na ya da woni yedidi o bo aye ya bewe bo aye Asante ne da woni yedidi o kumase ni ba ya da woni yedidi o bo aye ya bewe bo aye nana se tutue ya da woni yedidi o bo kunne kan kire ni ba ya da woni yedidi o bo aye ya bewe ebo aye Piao. Arafo chese enough woti atete nnwoma bibi nnwoma Asante nnwom krose ya na wo hu ba bia yefira ye de ba owo nye na mesi owo nye makotumi suma emronkum dade akon owo nye yi meka mesen frama se ja ma bibi ye me wani aye bo aye wadi emi aye bo aye kumi jabi anto ahene kumi jabi makotumi suma emronkum dade akon owo nye yi meka mesen to ase ja ma bibi ye me ami aye bo aye wadi ami aye bo aye ajanke mi kono ye me kwaja o ajanka so be kwaja o anama akode bresi akwa na ajanka so be kono oyiwa aye ajanke mi kono ajanke mi kwaja o ye me kwaja o janka so be kwaja o anama akode bresi akwa na janka so be kuno oyiwa aye janka mi kuno piao sama ba te jina ko ti e frene mai aka me gun aye wa ye sabe anu aye bobo aye wo wa kun ba te janbe sama do e umo sama ba te jina ko ti e frene mai aka nu kun aye wa ye sabe anu aye bobo akwajina mo ani fie bo mo fu aye asama do e umo sama ba te jina ko ti e frene mai aka me gun aye wa ye sabe anu aye bobo akwajina mo ani fie bo mo fu aye asama do e ubo ye twie anameni o ye to de bi anameni abrepa ye twie anameni o ye bo ai konko se twie anameni o asuri kana no ma me meni o konko se twie anameni o bo ai ye twie anameni o ye ato de bi ya na meni abrepa ye hwe ya na meni o
mo ai odum siwa na me kofro betne ochina me konsa menya ebe ma odwe nana odwe bobo ai ye odume na mo odume ame konsa menyo ebe ma odwe bama odwe bobo ai mesi odum siwa na me kofro betne ochina me konsa menya viana na odwe ye odume bobo ai ye odume na modme mame konsa menye be ma odwe bobo ai obata te asia kan me didi dado obata te asia kan me didi dado oyine ba minye bia kwose agam bibiri amwako atane afra ne se ene wa akoma bi nte ne ehunu amane ese ye opam kose broku atuni takra ma otu akro ma etu yadi obafu yo okabriyo woya mfume ya mi o akoko aketekete jai sun jai biribio odina ze kwat na si enwe di mani mami nkobio obafu yo okabriyo woya mfume ya mi o obata ti asia kan me didi dado obata ti asia kan me didi dada wo ine ba menyo obi akosi amu akwata jam bibini afra ne se anu wa akoma bi ntini ehunu amane ese ye opam kose breku atuni takra ma otu akọ ma etu adi obofu yo okabriyo woya mfu meya mi o doma ai dama ye odogo bi anu se obi o dama dama odogo bi anu so obi wo me faun bai obi wo me faun bai odogo bi anu se amu agare twitwaje asmabo dama dama odogo bi anu so obi wo dama odogo bi anu so fama bo fo twitwaje asmabo dama dama odogo bi anu so obi wo me faun bai obi wo me faun bai odogo bi anu se fama bo fo twitwaje asmabo dama dama odogo bi anu so obi wo me faun bai ya obi wo me faun bai odogo bi anu se amu agare twitwaje asmabo dama dama odogo bi anu so obi wo aruwa gali bleble na yo 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 sumamre kunyani yenya no ehia we aje aye biego wade nyani o wade bi nyani o sumamre kunyani aye yenya no ehia we aje aye biego wade nyani o wade bi nyani o ye nyani o wade bi nyani o ye nyani o wade bi nyani o ye nyani o ehia ubofue ye nyani o wade bi nyani o ye nyanwe o kasa preku nyamye ye nyanwe shewe aje wa ye biego wa de nyane o wa de bie nyane o kasa preku nyane ye nyanwe shewe aje aye biego wa de nyane o wa de bie nyane o
Airemwere, yeah, 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 yeah. Arafo, enye asem ketwa kra. Wohene na nano no, ene wamba yate aduma nkuma asem. Enye wanwa sa Asante kotoko kaye, se wode wonsa ka abrewana na ena ate aduma nkuma asem. Yatie bibinwum, yatie Asante nwum, yatie titenwum a ede afutu enkenya ede eba enso ede episo. Meso opanyini ya nini bon kumi se efa tetesem ni abakwasem ma ni tirimu bobew na wonim de ewo mu a se ohin bi odihie bi opanyini bi atwa nananom ewo nse do na yese ye epu obi a okra emu no na wahyehyɛ no sa ayefro wahyehyɛ ne se ohene wahyehyɛ ne se wodehie wusa no ho a na yese eyekotobekumu ma na wo kwa akofa wabin a waredare mu yie otimi hyehyɛ no ma akɔhwɛ a wonka sɛbia kroto enipa na fra ne ntoma ɛwɔ tintimu ɛno nso ɛyɛ n'adwuma titiru paa baako a wɔyɛ a ɛno nso nya asɛm ketwa nti wadaroma wo a wode hye bi wo hini bi ɛdane ato fra ne ntoma tintin na opo bi a ɔbɛyɛ ne kama de keyword ne yɛ kama de a mesrew na ɛyɛ ɔhene ba ɛna me yankasa me kamfo de amansɛm de mani kutua wisi a mehunu santem de ho adehye abrempon akunini ene ahemfo a sabia kroto waboa na won mamu no wahyehyɛ won mu amana ye akono wa arafo yede mbesi wa ha nana ode number beto dwade amae sanse ye kan obi won ma na agya opese wo beboa no na wo boa no saa kwan no so ntifa number to dwamae number no ye 0244 37 52 94 ananya abote na sesi subim 0244 37 52 94 anase 0243 46 62 03 0243 46 62 03 sa o pese me bedi dwuma ma wa me nana amo baafo asibe me ba bedi dwuma no and the amount simple ana ma ni bra nwomba akwa ne nkokora ye kwa no no okano wa ya bo ai okano wa ya okano kwa ya okano kwa kumpempem sawachi be kuma Asante okano kwa kumpempem sawachi be kuma Asante okano kwa sona bakano kwa ya okano wa ya se bibi wo baby o ye okano wa ya bo ai okano wa ya minai okano wa kumpempem sawachi be kuma Asante okano wa kumpempem sawachi be kuma Asante okano wa asona bakano wa ya okano wa ya se bibi wa Asanteman mo Piao. Arafo, yebe so na yako. Mimidi eni ebusia pani ousu Twi mi ha NYANSAPO kasa mfonyi subscribe share na like na fo adwen channel fato ase efama. Ye mamunyina mo eni hwa oje yan hene wa. Adenti ne ebube ne brebe ense si ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am awotua ne nsem mojabumo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nyeye bi tontonte ye no nsa na ye fa NYANSAPO aboa ntaka na ma na yekese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de seyin ni din do Obama akola wa no so pese otimu usuma ense bratam the problem ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bekwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya